वेलकम बैक समस्त को स्वागत पिला माने आज आम यही भिडियो रे अष्टम श्रेणी संस्कृत बहिर विचित्रा सृष्टि ही विषयटी को पढ़ा पिला माने भिडियो को प्रथम रु शेष जाए देख कहीं देखिले ही तुम्हें विषयटी को संपूर्ण भाव में बुझीपार। चल देखिए विषयटी कौन कही। एकस्मिन् अरण्ये महान वटवृक्ष अस्ति। एकस्मिन् अरण्ये कहले गोटे जंगल रे महान वटवृक्ष अस्ति। महान कहले बड़, वटवृक्ष कहले बरगछ, अस्ति कहले अच्छी। तो गोटे जंगल रे गोटे बड़ बरगछ थाए। तस्य कोटरे, तस्य कहले ताहार, कोटरे कहले करोड़ रे एक खंजन परिवार सानंदम निवसति। कौन कहला? तस्य कोटरे कहले ताहार करोड़ रे एक कहले गोटे, खंजन परिवार कहले कजलपाती परिवार, सानंदम निवसति कहले आनंदर सहित बसवास करुथांती। आउथरे कहूची कौन सी गोटे जंगल रे बड़ बरगछटिए थाए। सही बरगछर कोटर रे करोड़ रे गोटे कजलपाती परिवार आनंदर सहित बसवास करुथांती। कदाचित खंजन परिवार एक नूतन शावक जन्म नयति। थरे कौन हेती कदाचित कले थरे खंजन परिवार से कजलपाती परिवार रे एक नूतन शावक, एक कहले गोटे, नूतन कहले नुआ, शावक कहले छुआ, जन्म कहले जन्म, नयति कहले नेला। तो थरे कौन हेची से कजलपाती परिवार रे गोटे नुआ शावक कहले छुआटीए जन्म नेला। खंजन माता कहले कजलपातीर माँ तस्मै प्रतिदिन भोजनम ददाति। तस्मै कहले क्या से शावक को प्रतिदिन खाद्य दियंती। एकदा सा स्वस्य कृष्णवर्णम दृष्ट्वा चिंतितवती ओहो ईश्वरस्य पक्षपातः कीदृशः। कौन कहूची ना एकदा सा कहले थरे सा कहले से माने कजलपातीर माँ स्वस्य कहले निजर कृष्णवर्णम दृष्ट्वा कला रंग को देखी चिंतितवती चिंता कला। कौन कहला? ओहो ईश्वरस्य पक्षपातः कीदृशः। कहला ये ईश्वरंकर भगवानंकर पक्षपात कहले ये एक पाख्या विचार किभली एक पाख्या विचार। किए सुंदर किए असुंदर, किए गोरा किए कला, कार स्वर भल कार स्वर कार कर्कश स्वर तो कार मधुर स्वर, यही भाया से चिंता करुची। केचन सुंदराहा भवन्ति। केचन कहले किछि लोक किछि जन सुंदर अटंती। अन्य केचन कृष्णवर्णाः असुंदराः च भवन्ति। आउ किछि कृष्णवर्ण कला कला और असुंदर थांती। कोकिलस्य स्वर इव मम स्वर नास्ति। से कहला रे कोइलीर जेमिति स्वर सेमिति मोर स्वर भी नहीं, मम स्वर नास्ति, मोर स्वर नहीं। आ कौन कहूची यदि ईश्वरस्य सुखवत मम सुंदरम रूपम न भवति। कौन कहला? सुखवत कहले सुआ भली, मम सुंदरम मोर सुंदर, रूपम न भवति रूप मध्य नहीं। माने से कहूची कोइली भलिया मोर सुंदर स्वर मध्य नहीं, सुआ परी मोर सुंदर रूप मध्य नहीं, सौंदर्य मध्य नहीं। यदि ईश्वरस्य कृपा भवति, यदि ईश्वरंकर कृपा हुए तरी मम परिवारस्य सर्वे सुवर्णवर्णाः भवेयुः। यदि ईश्वरंकर कृपा हुए मो उपरे मो परिवार समस्ते सुवर्णवर्ण होइजिबे, माने समस्ते सुंदर होइजिबे। आ कोन कहूची वयम सर्वे वयम गर्वम कर्तुम पारयामः। आमे गर्व करि पारिबु कि आमे समस्ते सुंदर देखा जाउछु बोली गर्व करि पारिबु बोली से कजलपातीर माटी चिंता करुची। प्रतिदिनम एवं हीन भावनया पीड़िता भवती खंजन माता। प्रतिदिन यही भली भाव हीन भावना रे पीड़ित होउथाए से कजलपातीर माटी। अस्मिन् समये एक सुंदर सुकः तत्र गच्छति। ठीक सही समय रे गोटे सुंदर कौन मिटुटीए शुआटीए तत्र गच्छति सेटा को आसे। यदा वृक्ष शाखायां खंजन माता तम पश्यति तदा तस्याः मनसि ईर्ष्या आगच्छति। जेतेबेले वृक्षर शाखारे खंजन माता बसीची यदा वृक्ष शाखायां खंजन माता तम पश्यति
ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ଆସିକି ଶୁକଟି ସେ ସମୟରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ବୃକ୍ଷ ଶାଖାରେ ବସିଥିବାର ଖଞ୍ଜନ ମାତା ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତଦା ତସ୍ୟା ମନସି ଈର୍ଷ୍ୟା ଗଚ୍ଛତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଛର ଶାଖାରେ ଆସି ଶୁଆଟି ବସିଛି, ତାର ବସିବାର ଦେଖି ଆମର କଜଳପାତିର ମା କ'ଣ ହେଲା, ଈର୍ଷ୍ୟା ହେଲା, ତା ମନରେ ଈର୍ଷ୍ୟା ଭାବନା ହେଲା। ସା ଚିନ୍ତୟତି, ସେ କଜଳପାତିର ମାଟି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଶୁକସ୍ୟ ୟତ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମ୍ ତତ୍ମୟୀ ନାସ୍ତି, କାଳେ ଶୁଆର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଶୁକସ୍ୟ ୟତ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମ୍, ଶୁକର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଅଛି, ତତ୍ମୟୀ ନାସ୍ତି, ମୟୀ କହିଲେ ମୋ ଠାରେ, ତାହା ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ। ତସ୍ୟ ଗାନମ୍ ଉଡ୍ଡୟନମ୍ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟସ୍ୟ ନେତ୍ରଦ୍ୱୟସ୍ୟ ତୃପ୍ତିଂ ଜନୟତି, ତାହାର ଗାଇବାଟା ଆଉ ଉଡ଼ିବାଟା କ'ଣ କରେ, କାନ ଦୁଇଟିକୁ ଆଉ ନେତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ କ'ଣ ତୃପ୍ତି କରେ, ଖୁସି କରିଥାଏ, ମନମୁଗ୍ଧ କରାଇଥାଏ। ତଦା ଏକଃ ବ୍ୟାଧଃ ତତ୍ର ଆଗଚ୍ଛତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଧ ଆସିଛି। ତଦା ଏକଃ ବ୍ୟାଧଃ ତତ୍ର ଆଗଚ୍ଛତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଧ, ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ସେଠାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଜାଲେନ ଶୁକସ୍ୟ ବନ୍ଧନମ୍ କରତି, ଜାଲ ପକାଇକି ସେ ମିଟୁଟିକୁ ବା ଶୁଆଟିକୁ କ'ଣ କଲା ନା ବାନ୍ଧି ନେଲା। ପିଞ୍ଜରା ମଧ୍ୟ ତମ୍ ସ୍ଥାପୟତି ଚ, ତାକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇକି ପିଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲା। ଭୀତା ଖଞ୍ଜନ ମାତା ଶୁକସ୍ୟ ଅବସ୍ଥାಂ ପଶ୍ୟତି, ଭୀତା ଖଞ୍ଜନ ମାତା ଏସବୁ ଦେଖିକି ଆମର କଜଳପାତିର ମା ଡରି ଯାଇଛି। ଶୁକସ୍ୟ ଅବସ୍ଥାಂ ପଶ୍ୟତି, ସେ ଶୁଆଟିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁଛି କି ସିଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତାର ଉଡ଼ିବାଟା, ତାର ସ୍ୱର, କାନ ଦୁଇଟିକୁ, ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରାଇ ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଲ ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ଯାଇକି ପିଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ତାକୁ ଆମ ଶିକାରୀଟି ଜାଲରେ ତାକୁ ଧରି ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି। ଦେଖିଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର କଜଳପାତିର ମାଟି ଏସବୁ ଦେଖି ସେ ଡରି ଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ କୃତେ ଧନ୍ୟବାଦମ୍ ଅର୍ପୟତି, ଏହା ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ କଜଳପାତିର ମାଟି କ'ଣ କରିଛି, ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ କୃତେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦମ୍ ଅର୍ପୟତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। କ'ଣ କହୁଛି ନା ବଦତି ଚ, କହୁଛି ଶୁକ ସଦୃଶମ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମ୍ ୟଦି ମୟୀ ଭବତି, ଶୁକ ସଦୃଶମ୍, ଶୁକ ଭଳି, ମିଟୁ ଭଳି, ଶୁଆ ଭଳି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମ୍ କହିଲେ ସୁନ୍ଦରତା, ଯଦି ମୟୀ ଭବତି, ଯଦି ମୋ ଠାରେ ଥାନ୍ତା, ତର୍ହି ଅହଂ ତତ୍କ୍ଷଣମ୍ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତା ଭବେୟମ୍, ତାହେଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅହଂ ତତ୍କ୍ଷଣ, ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତା ଅସ୍ତି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥିତା ଅସ୍ତି ଗଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। अस्माकं मनः तु अव्यवस्थितम् एव, आम्भମାନଙ୍କର ମନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତମ୍ ଏବ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କଜଳପାତିର ମାଟି କହୁଛି। ଅନେନ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନେନ ଖଞ୍ଜନ ମାତୁଃ ହୀନ ଭାବନା ଗଚ୍ଛତି, ଅନେନ କହିଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଖଞ୍ଜନ ମାତୁଃ କହିଲେ କଜଳପାତି ମାର, ହୀନ ଭାବନା ଗଚ୍ଛତି, ତା ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହୀନ ଭାବନା ଥିଲା, ସେ ହୀନ ଭାବନା ତାର ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି, ସା ପରିବାରେଣ ସହ ସୁଖେନ କାଳମ୍ ୟାପୟତି, ସେ ପରିବାର ସହ, ସା କହିଲେ ସେ କଜଳପାତିର ମାଟି, ପରିବାରର ସହ, ସୁଖେ ନ କହିଲେ ସୁଖରେ, କାଳମ୍ ଯାପୟତି, ତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲା। ତ ଏ ପିଲେ ଥିଲା ଆମର ବିଷୟଟି କ'ଣ ନା ବିଚିତ୍ରା ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁକରି ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବୁଝି ହେଇଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।